ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦ ꯑꯣꯐ ꯌꯣꯒꯥꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕꯁꯤꯡ ꯌꯣꯒꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛट पुलिस टीम अमना इंटरनेशनल मार्केट लुपा करोड़ 53 हेनबगी सेंफम ओइगदबा ब्राउन सुगर केजी अनि हेनबगा कोनना मियोय अनि फागत पंगमले। खुरुमजरी मालेम चनु हौजिक पुंग अनिगी ममी टीवी न्यूज अपडेट पिजरी। मालेमगी अतै मफमसिंगदा पांथोकनबगुम निपाल सुबा इंटरनेशनल डे योगा डे की थौरम मणिपुरगी तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा पांथोकनख्रे। खुनाय असिदा हौजिक थोकलिबा चरांगनबसिंग योगागी अचौबा सरुक अमा ओइरिबा ह्यूमैनिटीगी मतेंगना कोखनबा ngमगनी हाइना मणिपुरगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना फोंदोखरे। ngasi ayuk डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष मणिपुर स्टेट आयुष सोसाइटी ना डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का खुत्समनदुना खुमल लंपाकी इंडोर स्टेडियम दा मणिपुरगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन कैबिनेट मिनिस्टर अमसुंग एमएलए सिंह अमदी लेंगा की मकोक थोंबा ऑफिशियल कया यावना इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थौरम मपुंग फाना पांगथोखी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी हाइबा थीम दा पांगथोखिबा थौरम अदुदा योगा की तोंगान तोंगानबा आसन सिंगी डेमोन्स्ट्रेशन चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना लुचिंगदुना पांगथोखी। थौरम अदुगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना हाई योगा की कानाबसिंग असि यामना पाक चावी योगा की साजेल असिना मियोइबगी हक्चांगदा इम्यून सिस्टम कनखतहनबा अमदी पुंगनिंग हक्चांग शांति लेना थंबा ngamlibani masa mau faba isorbu nakna chatpa miyoina kanagumba amatabo fatana yengde maram aduna lamdam asigi miyamna nongmagi manungda ngaihaktang oirabasu yoga sanabagi hainabi thamse masina aikoi maselgi marakta discipline leiba amasung humanity gi fajaraba machat adu sagatpa ngamgani khunai asida miyoiba ama oina hingminariba aikoi maselgi marakta amana amabu respect taunaraba amasung anem awangi wakhal thadoknarabadi aikhoigi khunai asi mangjil thaba ngamgani। COVID-19 लाइचट की मतमदा लमदम असigi miyamna utkiba discipline adumak लाइचट अदुबु माइथिबा पिबा ngamkhibani अदुगुम्बा मखलगी discipline अदु मतम पुंबदा लोइनरबदी अपुनबगी सक्तम अमा सागतपदा हेन मथौ हापकनी। मालेमगी लेबाक 135 सौगतलिबा योगागी नुंगदा चेलिबा इचेल अदु ममुताना खंगनबा होटनरबदी इंग तप्पा अमसुंग अफबा खुनाय अमा सेमगतपदा लाइन थोकनी हाइनसु चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना मकाताना फोंदोकी। अयगी अपांबा अयगी मनिंबा अयगी ग्रीटीनेस मयामना सोसाइटीज दा cows unraised amagabal miwarpan shinalba अयगी अपांबा इंगमान खाका सकने Oliver Ashley undressed societies leader only yoga concentration believe on God natural Shiva mere Shiva mere Mohammed mere relations they can have humanity relations irrespective of caste creed religions belongingness all in about humanity relation and the physical and the being thinking yes putting the photo that vaccine when we go second yes then again we go as just someone otherwise cross and polio active doing of life yes very good their body yes please maintain some seconds थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना सिंधुना थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी की ऑफिस कॉम्प्लेक्स दसु इंटरनेशनल योगा डे की थौरम असि पांगथोकी। स्टेशन असि ऑफिसर अमदी स्टाफ सिंगना सरुक यादुना पांगथोकीबा थौरम अदुगा मरी लेनना थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी जोगेश चंद्र हौबिजमना हाई थौबाल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगानबा पुलिस स्टेशन मफम तरुकता इंटरनेशनल योगा डे की थौरम असि पांगथोकली। हेल्थ इज वेल्थ हाइबा थीमदा पुलिस सिंगसु हक्चांग फना टेक तकाइदना लेनबगी पांदमदा
ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ District headquarter ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SP office complex ꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ staffꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ officerꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯡꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ police stationꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ police stationꯗ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ police station ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯩꯔꯣꯛ police station ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ officerꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯩ lower staff ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ International Yoga Day celebration ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯁ ꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯅꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯈꯔ International Yoga Day celebration ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ꯫ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योग समिति महिला पतंजलि योग समिति युवा भारत अमसुंग पतंजलि किसान सेवा समिति थौबाल डिस्ट्रिक्ट ना पुन्ना सिंधुना नेपाल सुबा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 की थौरम यारिपो खोइरोम कांगजेबोंग मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल दसु पांगथोखी। थौरम अदुदा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योग समिति मणिपुर की योग इंस्ट्रक्टर कोंजेंबम हेमंतना तोंगान तोंगानबा योग की आसन सिंह सानदुना मदुगी कानब अदु सरुक यारिबा सिंहदा संदोकना ताखी। थौबाल डिस्ट्रिक्ट अमदी यारिपोकी लैकाई कयादसु लाखिबा नुपा नुपी कयाना सरुक यादुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा वांगांगलोय सिंहना योग सानबगी कानब सिंह संदोकना ताखिबगा लोइनना योग सानदुना हक्चांग फना थमनबा होनामिनसी हाइबा वाफम सिंह थमखी। नाकल अमरोमदा मालेमगी तोंगान तोंगानबा मफम कयादा इंटरनेशनल डे पांगथोकनबगुम योगा फॉर ड्रग फ्री मणिपुर हाइबा थीम दा नेपाल सुबा इंटरनेशनल योगा डे की थौरम ngasi मोरे पुलिस ना सिंधुना पांगथोखरे। CDO मणिपुर की जमानदार जसवंतना इंस्ट्रक्टर ओइदुना चथखिबा थौरम अदुदा मोरे पुलिस अमदी कमांडो की ऑफिसर सिंह अमदी अतै पुलिस पर्सनल सिंहना सरुक याखी। इंटरनेशनल योगा डे की थौरम असी नार्कोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर नापना लाइफम खुनौ यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन LKYDA गा खुत्समनदुना ngasi लाइफम खुनौ दा लैबा इमा पांथोबी संगलेंदा पांगथोखरे। थौरम अदुदा नाव की SP ना ड्रग ना मियोइबा खुनाई असिदा थोखलिबा मांगजबसिंगी मतंगदा वाफम कया फोंगदोकपगा लोइनना योगा सानबगी कानबसिंगी मतंगदा वाफम कया फोंगदोखी। मालेमगी मफम कयादा योगा फॉर ह्यूमैनिटी हाइबा थीमदा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 पांगथोकनबगुम इंडिया की ओइनसु योगा पांगथोकनबा मफम हुंपुतरा मंगा खनगतपदा लोकताक पाता पांगथोकनबा यावरखिबगा लोइनना ngasi LDA की लोकताक इनलैंड वाटरवेज कॉम्प्लेक्स ता मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन BL बर्माना लुचिंगदुना मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन पांगथोखरे। लेंगा की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की मखादा मणिपुर यूनिवर्सिटी न सिंधुना मियोय चंगा हेनबना पांगथोकिबा मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन अदुदा थांग AC की MLA T रोबिंद्रो मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर N लोकेंद्रा एक्टिव सर्विस की मियोय सिंह मणिपुर यूनिवर्सिटी की ओजा माहिरोय अमदी लेंगा की तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट सिंहदगी लाकपा मियोय सिंह अमदी मपान लमदगी लाकपा मियोय सिंहना सरुक याखी। ngasi की थौरम अदुगा मरी लेनना मिनिस्टर ऑफ स्टेट VL वर्मा हाई इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मिपुम खुदिंगमक मसा मऊ फना लैनबगिदमक इंडिया दगी हौखिबा योगा हाइबसी हाइबा हक्चांग साजेल असिबु मालेमगी लेबा कयादा साजेल असिगी कानबा खंगहनबदगी ngasiदी योगा हाइबा हक्चांग साजेल असी इंटरनेशनल की थाग यौना पुखत्तुना ngasiदी मिपुम खुदिंगना पामनबा हक्चांग साजेल ओइरे हाइना फोंदोखी। जिस तरह से लोग हमारे जिम जाते हैं, बच्चे लोग जिम जाते हैं, जिम की परंपरा है, जिम से हम एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। जिम में जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं कई बार उनके साइड इफेक्ट भी हमने देखे होंगे, लेकिन योगा ऐसा है इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन फील्ड ऑफिस चांदेल न सिंधुना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चांदेल की ओइना जाफो विलेज की जाफो कम्युनिटी हॉल दा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 की सरुक अमा ओइना इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम पांगथोखरे। थौरम अदुदा वुमेन सोसाइटी जाफो विलेज की चेयरमैन NG माइपाकंगम प्रेसिडेंट KS रिंकुंग यूथ प्रेसिडेंट NG लोंगली अमदी BSPYS कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट N गिचंद्र सिंहना
mathang sitna Mitunglen Singh resource person amadi yoga instructor oina saruk yaki. Tharom aduga mari leinana Wangangloi Singhna yoga sanabana hakchang dan natana nada yektana thamba stress amadi anxiety hantahanba amadi pukning hakchang nungai na leihanabada mateng pangli haina phongdoki. Tharomge saruk ama oina public rally yoga sanabagi maru oiba wafam yawba chejai yenthopa amadi quiz competition sing pangthoki. Bharatiya Janata Yuva Morcha BJYM Manipur Pradesh nasu International Yoga Day gi thoram thangmai banda laiba chairau chingda pangthokre. Thoram aduda BJYM Manipur Pradesh ki President M Varis Sarmana luchingduna yoga gi asan sing sanaduna yoga gi demonstration sing pangthoki. Thoram aduga mari leinana BJYM Manipur gi President M Varis Sarmana Manipur gi naha singna mayai kaba nisa thadokduna hakchang faraba khunai ama oina ba hotnasi haina phongdoki. Marak thakna break amatang lominasi. An exclusive co-education. Welcome you all to UNACO Residential School at CHANU, Imphal East. An exclusive co-education residential school located on a sprawling 50-acre campus will be affiliated to CBSE New Delhi. First academic session will begin in April 2023 for classes 4 to 8. Hurry up for registration. Nirma Computer Academy and Ruman Technologies. Admission open for 1-year diploma in computer application, DCA, PGDCA and CCC. Certified by NILIT and NCPUL, Ministry of Education, Government of India. Free soft skills spoken English class and scholarship facilities are also available. Prospectus and registration forms are available at Nirma Computer Academy, All Lambuland near GP Women College, and Ruman Technologies, Kwakaitel Bazaar, Imphal near Traffic Point. For more details, please contact 878-758-3445. Welcome to Manipur International University. Admission opened for undergraduate program. MIU is an UGC recognized. MIU has a team of highly qualified and experienced faculty manning various departments that are equipped with advanced computer lab, smart classrooms and oriental library. They also provide attractive scholarships and offered unique courses. Classes will be starting from August 2022. Manipur International University, Gari Awang Lekai near HRD Academy. Helpline numbers 889-978-8788. Manipur International University, success guaranteed. Break matungda taramna ukchari. DM College of Teachers Education Imphal gi academic session 2022-24 gi B.Ed entrance test ngasi pangthokre. Sif ahum thongna pangthokiba test aduda science stream gi oina mahiroi chatruk marifu tara amadi social science stream gi oina chamga marifu humdoi romna saruk yaki. Mathematics, Manipuri, English subject singi oina punna mahiroi chahunga yankai taruk romna saruk yaduna pangthokli. Entrance test adugi matangda DM College of Teachers Education Imphal gi principal Dr. R.K. Lokendrana hai pangtholiba entrance exam asina ozagi lamda khong thangjilakliba mahiroi singda inot ama pibaga loinana mating leiba khunai ama sembada achoba thodang yaragani. Exam asi maipangna pangthokpada thodang loriba singbusu mahakna thagatpa phongdoki. Altogether 1,629 nasi kogi 3 ships ni puma pandigi tarabo ayamana 11:32 to 12:34 the last ship na pung ani wegi ho na pung dulusin mani masi koina chhatra singsi koina phaba tungi mahiroi moina tapir kayeni la phawa chama koin longlo bonabada sumaina tesa se pangtok sabani. Jahi Noribi Nupi Mata Ama, Ikai Kumnaba Manghan Kibagi Kesta, Court Namara Lady Haina Lautokraba, Irom Rakes, Elias Nauba Jahi Kunmanga, Ngarang, Special Judge Fast Track, Special Court Number 1 Manipurna, Jahi Tara Jail the Tabak Subagi Fadok Pikre. Ngarang Court Aduda Chatakiba sentence hearing the Defense Council Gi Maikaidagi, Mara Lerbanupa Asi, Masanaha Oibagi Matakta, Mamang the crime Taukibagi record Amata Late, Maramaduna, Mangonda Pika Doriba Chairak Adu, Hantana Bibinaba appeal Tauki.
Special BP gi maikaidagi victim ase chahi yamna nauri amasung school kaba hobada ngairibi oibana matungda asigumba thodok amuk hanna thoktanaba ahakpa chairak pibiyu haina appeal tawki Courtna nakal animaki warol kupna taraba matung offender adugi chahi amasung mahakna chathakiba crime adugi mawong matau amasung victim na thengnaba awaba sing pumnamak kupna yenglaba matungda Rakeshpu Pokso Act 2012 ki section 6 ki makhada chahi tara jail da thabak sunaba fadok pikhi amadi fine oina lupa lesing tara thinabagi khanghanki mahakna karigumba fine asi thiba ngamdaba tarabadi makhatana tha ahum jail da laigadabani hainasu special court asina right takhi Defense Counsel gi maikaidagi offender asina case asigi trial manungda tha taraga numit tara marini jail da lairaglaba oibana mahaki fadok matamdagi hariba matam asi kakthabiyu haina prayer tawki Courtna prayer adu taraba matung offender asi chahi mapanga tha ama numit tara tarukni jail da thabak subagi fadok amasung fine gi senfam adu thiba ngamdrabadi makhatana jail da tha ahum leinaba khanghanki Kangpokpi District Police ki team amana international market ta lupa crore kontra mari henbagi senfam oigadaba brown sugar kg ani henbaga konana miyoi ani fagat pangamle hairi Farba miyoi sing adudi Senapati District ki live village tagi P Sarini Mikri chai yankhai taruk amadi Chandel District ki J Songpizang village tagi Pautinmang Kongsai chahi kunmathoini hairi Police tagi fangba paugi matung inna Kangpokpi District ki SP Amrita Sinha gi meeting makhada district asigi police ki team amana akaknaba pau ama fangbadagi tha asigi tarataret ki nungtel pung mari taba adwaida Kangpokpi police station mapada frisking amadi checking chathaki Maduda bolero gari amada check tawada gari aduda tonglakpa miyoi ani dagi brown sugar sing adu fagat khibani Makhoidagi police na international market ta lupa crore kontra mari lakh tara humdoi lishing kun amadi local market tana lupa lakh kontra mari lishing tara humdoi chani gi senfam oigadaba brown sugar kg aniga gram kun manga fagat ki farba miyoi ani adu drug sing aduga konana NPDS ek ki makhada Kangpokpi police station da FIR ama lokhatuna makhataba investigation chathari hairi Rotary Club of Imphal na chatharapa tongan ba project singi saruk ama oina ngarang club asigi cashier Okram Sonamani gi machanupi Okram Sinet leikhidabagi taret suba kumonga mari lenana kaibi sanapata leiba Yaibilen Children Home gi angang singa loinana chaglen ama chaminakhre thoromaduga mari lenana home aduda leiriba angang tara Nepal da furit firol chana thaknaba cheng hawai thau amadi boy kolom na chingba potlam kaya mateng pangki Miyoi chama henbana saruk yaduna pangthokiba thorom adugi pandamdi malem asida leiriba angang singna leibak amadi haurakliba naha afaba maikaida changsinnaba honabada makhoina achauba saklon kaya lawba yai haibasi fongdokpagi amadi thauna utpagi thoramni loinana Yaibilen Children Home gi executive ki thausu puriba prem pebamna Rotary Club of Imphal amadi maru oina home asida laktuna angang singi awat apa kaya mateng pangbiriba tongan ba organization amadi angang hingna ba thauna pi happy riba leibak miyam pumnamak pusu thagatpa fongdorakli Art haibasi imani artist singna kathokpaga loinana thabak tawrabata da art ki magun mayek sengba hengani haina Palem Panthau Cultural Trust ki chairman Buddha Chingthamna fongdorakli Wapamasi Dr. Salam Santiblagi scripta masamakna lamjing lamtakpa ayapau haina mingtonba dance drama ama ngarang Jain Dance Academy Imphal gi auditorium da khudol tambagi thoram amada saruk yakhiba Buddha Chingthamna fongdokhibani thoram aduga mari leinana mahakna hai art haiba asidagi punamak horakpani masigi nungi oiba wahanthok neinaduna hogalagliba mirol da khanghanbagi tangai fadaba lei Dance amasung music ani asi punna chatminaraba matamdata mayek sengba fazaba drama ama oiban ngamgani haina Buddha Chingthamna makha takhi Azadi ka Amrit Mahotsav thoram gi saruk ama oina pangthokiba thoram aduda JN Manipur Dance Academy gi director P Vilas amasung Manor Theatre Academy gi director Sarungbam Birensu presidium member oina saruk yakhi Ayapau hariba play asi maru oina nupi singbu hanthana yengbiba amadi duhatpiba kayagi matangda yumfam oiba play ni Ningthau Films Production na puthokpa film Naitom Satpi ki yaifa thongni thoram ngarang Palace Compound da leiba Iboyaima Sumang Lila Sanglenda pangthokre thoram aduga mari leinana film asigi director Thoiba Ningthau na hai
afaba khunai ama semgatpa haibasi isa isadagi haugadabani isa isa hana faraba matamda afaba masak thokpa khunai ama oiba ngamgani mama mapaga macha singa amadi machin manawgi marakta leinariba asengba nungshibagi lipun adu utnabagi thimda film asi puthokpani hainasu mahangna phongdoki Aroibada maroiba pa umuhanna pizari. Malemgi atai mafamda pangthoknabagum International Day of Yoga gi thauram Manipur gi oinasu Chief Minister N Birena Luchingduna state ki thakta pangthokre. Khunai asida hozik thokliba charangnabasing yoga gi achauba saruk ama oidiba humanity gi matengna kokhanba ngamgani haina Manipur gi Chief Minister N Birena phongdokre. Kangpopi District Police ki team amana international market ta lupa crore kontra mari henbagi senfam oigadaba brown sugar kg ani henbaga konana miyoi ani fagat pangamkre. Matang sida pung anigi Mami TV News Update loijare makhata ba maru oiba pawgi damak numidang wairam pung bangagi prime time English news meeting tabiu. Nahak pukning wakhagi anaba leibra drug addiction amadi mental disorder treatment gidamak adom karigi wari Manipurda ihan hanbo oina rehabilitation and child care center inkalakliba naha singita oiba experienced lerba doctors amadi clinical psychologists singna layingjari experts singna counseling piba 24/7 CCTV camera da monitor tawduna kupna senaba morning yoga, healthy diets, weekly health checkup, intensive daily routine. Awaba kayadagi ngakthoknaba leijare Yaipokpa Rehabilitation and Child Care Center
Kwakaithel Akham Lekai. Adongi Mathau Tarabadi Nakanda Pijariba contact number asida pau faubirau. Others Eye Clinic, a unit of Others Medicare Services, Porompat Jennings Main Gate, opposite Axis Bank. OPD timing 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 12:30 p.m. on Sunday. Facilities available: comprehensive eye care, cataract surgery, glaucoma clinic, oncology, oncology and aesthetic clinic, cornea and dry eye clinic, medical retina, optical store, OCT, perimetry, yak laser. Free OPD every Saturday. Please contact 600-910-8789.